biragoye ko wasanga indirimbo yakunzwe n'abakunzi b'umuhanzi ariko ugasanga n'adasanzwe bamukunda nibo ba mbere kuryoherwa n'uburyohe indirimbo yibitseho. Indirimbo Inshallah ya The Ben yaramaze igihe kinini cyane ateguza abakunzi be, kera kabaye mu munsi umwe gusa imaze igeze hanze, yamaze guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, yabaye virusi hanze aha. Instagram, TikTok n'ahandi henshi acuruza umuziki, ni imwe mu ziri gukorwa ama-challenge menshi agiye atandukanye. Indirimbo Inshallah yakozwe na producer Melbit on the Beat yaramaze igihe kinini cyane aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbere yuko gato akora comeback kugaruka hano mu Rwanda. No mu buryo bw'amashusho yakozwe na director Julian Bemugizo. The Ben indirimbo ije ikurikira yashyize hanze mu kwezi kwa 12 amezi 8 yarashize yose, na ndirimbo yaherutse gushyira hanze yitwaga Indabo Zanjye. Niba uri umukunzi wa The Ben unogende udashyize agatima, like, share ndetse na comment na follow, ntugende utabikanze. Nk'ibisanzwe nitwa Journalist Gibrusa Salavita. Ciao ciao. Listen, come on,